Pinky je najmlađa od moje 3 neugodne sestre. Hej, followeri! Gdje je Tessa? Nema stresa. Usput ta koja tako vrišti, to je moja sestra. Tessa! To je Marina, spremna na sve. Ako je pošaljete po kruh, ponijet će pilu u slučaju da treba raskrčiti put. Hoću ponijeti pilu sa sobom. Javljamo se iz gradskog zoološkog vrta. Mogla bih se zakleti da je jedan od onih pingvina plesao. Da, Dado stvarno pleše. Ljudi obožavaju pingvine. A ovaj mali smrdljivac će biti naš novi početak. O, smrdi gadno. Pretraži područje i pronađi pticu. Predstavljam vam pingvina nađenog jutros u mojoj sobi. Da, dolutao nam je pingvin. Pingvin! Ona djeca su nazvala zoološki vrt. Ovi mađioničari su oteli Dadu. Moramo ga odmah odvesti u zoološki. Jedan pingvin. Četiri sestre. Penji se, baby. Pingvin Dado i 4 vragolanke. Distribucija Radar.